godi media haije Narendra Modi na magi got le ra kana mai phamal la kan mai ko ra tham kangu atari crore gi wafum ni no yes ana crore wafum ta ga di nang na hui go lu ta ga di khadi khong ta bane mapu na har pa kan da mapu gi dam to khong mai si hui ne ba ko aduna makoi gu maje taseng na har kan di adagi kai kangana or not adagi om kasap kan pi lai lai na moi tu he yeng ma kan tholo pa kan si da mi dum journalist man de khoi gi thai na gi hindi film yo wa phat ta bet chaw na pi le ne ko adu lai ma le ko khoi gi he yeng ma de mi je phat ta man ba to adagi wangang sangang ne na ha tor kan si da tholai ba khadang thadari ba ofam khoi gi je ha ba jantar mantar da ka mo na ga ngangi do hekta khoi try the higher kan da jinmu haining re ko kamai to mo sibu journalist oi no ha ba gi question nama mamangda oi mer ka tara jiki ano Goswami do Bombay da Mumbai gi Maharashtra government na prosecutor bugi mamang na ma pha yom le ne tiar bi drama da hai hai bara sai aina madui photo samjin jare je camera ta ro wi endorse to jare ni moi gi keno ai jab tare WhatsApp tu malam dong male ano Goswami pha re ado noi swai na tweet to noi si to wana madui photo ha na gi honorable chief minister ko gi Birenji bokta target kiyo male ko haidi aduna dum ta eba adi media gi aseng mo mathau questioning the power or question to the power haibadu gi reverse ta maning de ne ba moina gai maning halaga thaubudo haina di thauina moja adu da ne wa wahema haire je moi adum mi ne moi je mi khana haine ba no je prostitute ne no prostitute ai wai je magi hoi slang but some sort of a hoi aseng mai makti nate going to why ne but man imply to the kai no the khang adugumba masai on thokjara kan sida jaba kangu hajaba tare kanam kangu kana media se khoi mathul tare singa sai ga haiba accountability se kana fix to kono hakan hai kan sida politicians sing the accountability fix to ngamde hujik level bureaucrats sing the problem ne ata ga judiciary ne accountability ogedabni hoi adu accountability later kan the kana na watchdog ogedona kana media se watchdog ogedabne whereas bias over media ma india da leibuni na masigi leriba present government sigi huiroi haijaba tare ko godi media haija tare handak se mapanda khoi phanam mamang da moina ngang ma singi taning da myam ta khoi ta de ko ana Goswami ne ngang ma ta de hai tare lo decision ta de india ge se moi dum kangu sing tau kan sida one sided oi gi do kenan to kan som da india da achobo huje ge hai bang sai gi farmers ki bill gi matang da to pa kan sidi kai pukale Pakistan india gi ha Hindu Muslim gi a jokari wai atane to ising je an pet media wa na ikai bidi khangre kai na makoi da line ikai ba je ha pa ko nang hong tri ha je tare ko moi toilet changi da ana sigum ba kangu je taseng na ha kan di india gi handaki khwai da gi mamai thiba bjp gi je khwai mai thiba matam sida khwai nungai je bidi godi media expose to masi mu penja ba leite adi khubak je pan song khuninge ta ga di ana Goswami lo sange ba da gi om kasep lo sange ba tonga tonga myam lekre ko adu myam du pull up lo sang kan da wanted listen na mas maina so ji ha ba moi gi cinema am ka ko ni ga na myam angang sing phagi tore ana godi media gi so quite biggest expose se handak ni moi param tame adu ga india gi leiba youth chings na khara thajana ma khara lem ba du su hujik mamit pang o media ha ba se akoi Manipur gi media su lem ba ko akoi mak to su godi media khara lem ba loina mak ti lem da su khadi yaw ma su ko ana adu gumba lady film sing india ne am ti hel atopa lady state sing na act ango phai sida khoi gi kano ye nung yon bagi kalab ja to kangu dina journalist ne thole somda ongang sang na morom phajri ba haje ta ko hoi akoi ju phatte ai phatta san ko man haide ta chawu ju phatta le ngani lai bai ju phatta ba ding se ha ma round haje gre ko aduna hoji gi le ba akoi mye bagi phatta ba akoi gi kai ha ta le phatta ba khadim yaw ta ne phatta ba khadu kamai to na control to ga ge ha bi question du wai ne mye bi no followable oi pasa pa ma kani ga nungai pa ma kani phaja pa ma kani to kani hau pa ma kani mye ba ko ge adu ta ga su hoji ki phadi phare phatta di phatte hai do mi sing di with a sacrifice yaw chang da media and institution of journalism masi kwai gi maru ba fourth pillar of democracy and high level masi is the prostitute olak patar ga di india gi hujik le film se masi dum tani masi major over responsibilities ju godi media na tholi nga tane ar hujik moi lo sangre
now is the time for digital journalists. Hujik naha sing na maitei oigera naga oigera any community sing sina real thagalai this is an independent akhoi opinion making hai tare thai ni khabar da jan no thene be ngone akhoi letter to the editor aba khatane aba I kana adu yo pati ko akhoi kampe ka yo gab jante kem yo gab jante adu hujik ti mingonda freedom of expression je matam ji digital media na pi ba je masi ge phal sin bi ta ga di hanaki godi media na phanam kana hona gita ga su phanam kana cover to no hona ta ga su individual kashu na to angang sing kha thola kan sa microphone nam para kan sa khoi isei masam sa kan sa dance masam da kan sa atu na effective way kain mayam na khang he achum ba je moi de lere na sin ngang ji aseng mani si le kang su hura mani si le kang su prostitute ne ha ba do handak khoi as clear as water adu ge divide to khang re masi india gi history da lehor da ba akoi gi tanjam ne haina ai smain thamja aza Paojel Chaoba koi thieng ba su thieng na adumak CJP na taliba demand haragadi koi gi education minister se resign to basi ma phamdagi lauthokre ado hozik lauthoi basi yang kanna prime minister na su masi lauthok ta na ba kanna budi honaraga su upai leita ba degi lauthokre adu bu lauthoi basi gi abidi lauthok ta na ba honaraga su lauthor pagi maram se abidi koi gi genji gi protest ama khak lakpani na koi Sri Lanka da su mangaire Bangladesh da su mangaire aduga koi Nepal su thokri ba dugumba I ho sigumba I ho ma lakani habagi chingna ba su dum Pauram gadra haibagi mami su dum tai uza Paojel Chaoba yaragadi lauthok tanaba honai adubu damage mayam tawi asok apan mayam yawi adu finally adumak haidi miyamgi kholauduna hena kalakpanina miyamgi protest tu da adumak maidi makhoina dum paaga lauthoki sigi lauthok pase hojiki adugumba jenji gi revolution ama la kanda regime change tawagi mawong ama lakani haibagi dumba akibagi mami makak tarakpana oigani haibagi chingna badi leibra kamai tawi ja Paojel Chaoba thambiyo yamna BJP na palaiba ojigi John Kumar Jaibigre BJP na palapa kansida yengbiu ko BJP mata na ngang ubo sing phongdo ubo sing lai iru sing adagi moida kitang criticize to mi sing mayam sang na omjal la chai moigi leiba cyber gi team lereng mani IT cell gi haitare ko aduga tongan ba andabak haitare ko mathomrom khangda mayam leidna akoi di Modi na wo hire gadi amana wo hire din lore for example angaw mayam haijaba tare covid na ba kan da bu kenona khoi Modi na pokham thin ba do pokham thil lo na ha adu do mu thola kan thil le ne ko adu umba akhoi gi public ama lei karamba public no ha kan da di question to da ba critical thinking oi da ba adum hamanum hai ta ga de torsi haibagi akhoi heart mentality haiba tare ko akhoi samya ama chapta kan sida amana ching kan madung ina ching gi do khongmal na putha doira nata turel lom chang doira gumbir kha ta lakhi doira khang do adu gumbagi matam mo ore khuna Chandra Kumar haibe je for last 11-12 years sila changai sida adu sigi train sida lapa kan se BJP ju magi cha wala hai tare ko khoi cha yon manu pam na lujing mani na khoi yam hena khoi hubris hai jaba tare akoi mangaire akoi na ta haiba ling ngamani akoi na saka paire akoi na government ki leibo kayat myam haibadi enforce to ya ba law and order pai ya ba defense pai ya ba adagi tongan the CBI gumba ED gumba sorry NIA gumba ko yes mayam se akoi kut law and order na including akoi gi election commission haijaba ta yes adugi yamna chaw myam se akoi lo paisal thamamina akoi tawning ba akoi kushi hain tawmane si kusi sida akoi lila drama type ta Modi ju dum la ga hekta ai mangaire one way traffic ai na ngang bisik tabiu noi ngang ma muktar man ki baat kan ko mai man ki baat taning re mai man ki baat loi ga haitare hojik se ara mana hojik ki amadi magi leriba miam sing sina nakong da hap da protest am hai jaba tare maram di moina khali se akoi achuk chawba akoi gi opposition miam le bisde thengai na la abne kana na ki do no hai question am le ana khoi no wano wange kwak na phamdi haina khoi
ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯒꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯠꯄꯟ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁꯤꯅꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕꯗꯣ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯔ ꯃꯃꯥꯏꯗꯣ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯃꯟꯗꯅ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯠꯄꯩꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 3 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤ ꯐꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯍꯤꯁ ꯐꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯊꯥꯗꯔꯨꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ IT ꯁꯦꯜꯗ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯣꯡꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨꯜꯗꯣꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯣꯡ ꯏꯜꯂ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯔꯌꯀꯥꯟꯇ ꯖꯣꯀꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔ ꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯣꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯨꯃꯤꯅꯔꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯃꯤꯅꯔꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦꯕ ꯖꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯖꯁꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯅꯦꯖ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯁꯦꯅ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯤꯌꯝ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯕꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯕꯤꯖꯤꯠ ꯗꯤꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯨꯝꯗ ꯑꯦꯚ꯭री ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯋꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯋꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯕꯣꯁꯇꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯦꯝꯃꯁꯦꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯥ XYG ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯤꯛꯏꯁꯦ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯐꯣꯔꯁꯥ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩ ꯋꯥꯁꯨ ꯁꯪꯉ ꯉꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯏꯗꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯌꯥꯝꯅꯒ ꯁꯤꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤ ꯆꯥꯎꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ 18 NDTV ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ TV ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯕꯤꯖꯤꯠ ꯗꯤꯞꯀꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯇꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯖꯣꯀꯔꯅꯤ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯒꯣꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯐꯨꯈꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯨꯈꯥꯎꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯦꯟꯖꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯍꯦꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯤꯇꯤꯞꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯀꯥꯝꯄꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯗꯦ ꯈꯕꯔꯗꯤ ꯏꯟꯅꯗꯦ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯊꯤꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯦꯊꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯏꯆꯟ ꯏꯆꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯈꯣꯏꯁꯨ BJP ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭र ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯔꯦꯟद्र ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯐꯖ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ
ayuktana lathi chase nungdang na khoi party torsen adugumba kangu atane hai ta gadi aduna khwai dagi akoina khanaba horoidaba kangu haijaba ta gadi kanano haba kansi younger generation next generations ne for example jo khoi na sing ai ju cockroach ma pa amne ai cockroach ju bera amle hai ta gadi adum yeng biu ne pung kya da halak to no hanjang rani ko adai ka da sang ra thong long lei rani adai nungdang wa mu lokhala ani pung barot ama ta ba kan tamu kapsalo toksalo kana video game sana male ko adagi mu nongala kana pung kya hawli no ju khangde adagi irujo yaroi moi masam ko samji ma soi bai ba yaroi nang param hawo jenji kangu jing nang sam da ko oi mo nang sam soi to nam ta yeng bang ware uche ki male adu male kai suya yaroi si matang si no compromise ne aduna moina sat ka doba direction nam da di moiram sa se phagera pharore moina to no to ada moi da mukna ba yade aina haning is ai isa da ai kwai mukna udun ai gi future ne seng ha kan de ai gi life insurance ne na hai je akoi india government ki insurance ne karam bano da the youth of tomorrow mas india ki future odun tra ala india ki future da kana ho go chak mane modi to his biggest mistake ana madu ki biggest mistake ma hojik aha moina tu ba hai ba ta dik kitang kuira ba modi jong sale ai di chala dran hanak ti kanoma modi chat pam nimita hangdo kena koi botlam khale det amaga asem kine I thamma ne ai odi tanja sa kan hai ta adu du hangdo sa na puthok pa hora ne adu anyway matam kha di adu kai wai ni however damage is done damage togre hujikti angang singsina hare mathang bhotor pa kan da ai ti khutse noine thudek pirse si khutsina naw namgibne khubisna namgibne adu khubis pale masi khubis na mathang da dong ai namake amu yengon hari yes damage has been done hujik karigumba manipur aso kuina sak pa kan se chandra kumar highway no muta manipur palaktra ba onjilaktra mi sina ngarang sumain to na magi kana to kan ril lamga thola kan se ada friends hana have ma mitro ka halte ko ta ndi mitro ka hara ka ko ye tu na kan to na ngarang di friends na hore ba mayam si da yana pot am de man to idu moi IT cell ki keno rang ne ko ada mayam ha so friends yang ya nang ko friends oi ba nawa sunglo lo den ha re aduna hujiki le dhamendra pradhan ki host na hangbi ba man hai bane ko I resign because of personal reason personal reason ai kai man ki the mai masan pi mai am sang na troll to hundreds and thousands of my Instagram accounts hacked on and on phone call to bo khana ai sum sing na bo khana de ai keno mal dhamendra pradhan resign to je ma masa nupi ni pressure ko mato musu ye bawa nang to ke to se jam thi ware ga ne ko ana man personal reason ga hai do my family ki masa nupi ju ko course ne phare so masa nupi ko course ne pressure to musu ye yaad ne there are reasonable grounds manam di nang order su ye id isa ne bawa I ga re nang am to ke to tho me am india pu man nang law le re se da ai ngam re ha kham ngam re to se na ha kan di ma pa du phare phare na to mo hu ye na tra adugi potu lebna aina hajini nguna akoi na togo togo sidi we should not ever akoi gi youth ki interest kanam interest no kan especially education ki interest I like them jage I want a fair over chance some people I want equal opportunity people have ne equal opportunity that I like pa jage I pa pass to jage I matik sa professional sang jage have ne adugi khudong sa do people da wagi kholau haibadi injustice ama toba karam injustice no have kanda by the government of India adu government of India mathaka lan tarakpa throughout India pan India torakpal lila amane mase khat satharam tagadi BJP lore but the damage has been done sokre khoi phajama kai no hakanda ko handaki keno sida kai haja batar agitation sida Hindu Muslim Sikh ko sigi se loina ma khanadi Republic TV na haiba as Hindu Pakistan India adu ada so na Pakistan mi na haiba no Hindi India lai da ko yapi hara is no my protest do si cockroach kangu da vote hada bi na haiba aduna huzaki barrier me lo thugai gi bijana ha sing sina yes jat khai de bi da akoi gi an adu da khai de bi yam phajaba channel lama to kan sida adu godi me na jumuna trash talk moi noi um sa ko to keno third class ki journalist like journalist ta wang hang bangam pai je India da change am lai hai masi ki change da ain khanja ba de khoi Manipur su part and parcel ne masi da khoi na sing su chap chawa khudong chawa mal hor kan si da masi ki kai hai tare will power hai tare ngasai abhijit dip ke gumba na ha
Manipuri haitare any community la position ko naga la kera kuki la kera whatever la kera anything la kera ko maite pangan la kera madu ma naha ma abjit dik ko ma naha ama khatang na mana Manipur the change pro pangam hai ngam bagi chance te adum lei haidi abjit dik ko ngam ta de khoi naha sin ke ngam do no yes adu ki potu da khoi Manipur gi naha youth ching should learn to kan de chap chap youth power je masi gi khoi gi future gi de mak di yamna makhoi mukut yamna lei hai baje hande kisna parane khangi de smai tham joge oza Paojel Chaoba ai ten tak pan tak ai cross tau joge nahan gi protest si je khoina topic oina pukhat khibane abadi safe Manipur na sikimis macha mana tawropagi matang da dum hang na phongdok basi khoi gi seven sisters si da sikim sine as a big brother amagi role laurakanda hojik Manipur da thoi basigi damakta ai tawbani khotpani haiba ma thamaga safe Manipur haibasida khoigi oza Govindas tan tham statement amada su amuk safe Manipur si Manipur kaide mislead tawbagi mawong ama khakne haibagi statement amuk su tham iko masi su dum kari haini somdana amuk RSS aduga BJP gi somda lairiba magi personal problem oigera ama oigera resign di tawredana haidi mayam gi pami ba demand du di mai thirabane ba amarom da BJP di adu phawba dum akhoi gi lairiba Manipur gi conflict se yeng da safe Manipur haibadu mislead tawgi mawong ni ka hairak padu su dum yam contradictory oiba sisu dum akhoi da su dum nokning ba phawbu do as a anchor amoin as a journalist amoina dana su to chief minister Manipur da hamor ngani akhoi sorry question bude na ka chot to jare ko but kanu na harini laiba area do but khangjare adu da yeng biyo ko akhoi gi Manipur gi paliba lenga amana khwadi gi highest authority in a democracy natra adu so amana chief minister ni along with home minister and the full cabinet laite however full cabinet laite ta ga su cabinet meeting di phamme ko moi lowri government decision thabuk me ama khanli adu tawri ada tawri laitra transfer postings etc mayam tawri adu eta gati power pai ba is khwadi matik hojiki leiba power political power BJP magi mini oine chief minister BJP gi mini oine yes atha gati dana bhamu ta gati complaint to je kana do miyam thagali ne tro noi khoi panbiro phajin tawbiro khoi pami aseng min achum min ha kan da ar som da mu mayam na haine kai the makta no dhana phami se can be the people in power level no power dhana phamu ta yes akhoi power te khoi de coin to do no to do ge ba dhana pham thok di power te mi khoi na pham do na tro hanga strike to wise khoi upai te khoi na jai na tra ba ata ke do no mai thok is no number 2 akhoi home minister na hari ba keno wafum du su amam de kan de save Manipur je phai ne akhoi Manipur na save to je akhoi voters sing akhoi Manipuri sing na Manipur shape to the high put amo ta gadi yes adu bo ri yaninge however me na law pa sa adagi akoi isagi politicians me amjin lawung am de vida akoi isagi labor rajnati wala me amjina tumin layer matum sida kaishuna ta ba hoji ki haiba masak khang da ba sikim na ham na mai law pa kai sidi akoi ikai yes haraw ikai ke no kan akoi chala kan yawung amude due to financial situation na ai labor thabu ki matung ina ama however kaigamba aina matik sa am ta gadi aina kaigamba politician or a budding politician hai tare ko politics aina khong thangjan ge kan khalam ta gadi aidi ama mo gra ai chalani jantam chattar sing jong pane ba sip timing is the Manipur de kitang at least aspiring politicians me am khar chalo na ada som tang ota su malalo malan ma kangu sakre ko GP kangu khari sakre ai khange adu GP kangu sasas ko jukai de moi sasar ko su ke sen payo bagi GP gi sasai wai ni however akoi gi leiriba naha natra khoi leiba politician nam chala kan sida ada chala kan sida yes akoi Manipur gi site khoi lai akoi sa mai nga do ju khoi pijeram ge acha por singra oge tan no ge tara kun to lejeram ge kana we would be proud natra sinu pa sim di yae sinu pi sim di yae ha do hadak se tholok ta ba hoi satra myam mahero myam khadi lai ko lakti ha bi sungai haro however Manipur gi tamak ta lep ni haina leiba mi nupi or nupa ama katang ama ni katang chala kan sida abis de ke to kana thank you haina amtang haibiramo yes nungai ni ko nungai ha penja ga do wari ni da aina hajing sna pen do khlo do wari ni ba politician ki di akoni expect to ngai se host ki wahang do laksala kan sida thodo pa leite maram di leite ha wan thok ji kai no ha ba kan sida
sahi ahum hoi manak to budi PR laure democracy lere democracy sida akoina Manipur gi damota yeng miyam gi damota thana mo hana mota karem kathai na bi mong haijaba tare ko akoi ji mit pandre adum san gi type ta akoi ji zombie gi type ta bhut gi type ta dum lebi phim da khan ta ga di naha sing na di yadre naha sing hujik Manipur gi naha sing tumin ne be ko but sahi try and pan gi vote thada bang ma ba kangu sing do moi ji naha sing khut sing le mo ne amotang ni tau ge na ko so handa ki vote che si lapa kan I think there will be some change kana ba change no kana voting pattern aduna BJP gi di handa ki aina hajaba state ki wanate India gi oina they have been akoi power of an individual amana moje pull up lo sangra bane moina crore mem thang do abijit ke and some cockroach kanguna but millions of cockroaches moi mem pull up lo sin bigre godi media lo sin bigre hanan akoina yengamba film star joker mem real life tana phajaramba real life tana hajaba tare ko aseng mana Joker erpa Chief Justice ki Joker ki decision myam akoi loin u phangena so this is a paradigm change and khanje thamjage aduge at the end time we need good political leaders kana dai lakani na ha dai okay thamjage thank you very much ngai ozanando za Paojel Chaoba da lakjage za Paojel Chaoba hojiksi koi sai chu dum thengnai ngarang chu dum thengnai social media da koi ki republic ki Arnab Goswami Mabudi dum sold out kanoni haidi journalist ne have je dum miyam na yam cheng na hair ne godi media have the yes adu bo haibe je haibam thoktra ne du ak na rak pada hojik CJP ki protest se loira phawba jantar mantar da kanam laitra phawba Rahul Gandhi di still ma karigumba thaba khara tauri haidi irang se loisal haning da bagi mayam se kahen dan bagi thaba ama tauri kholi ha baje ma dum high ri still hojik su adu janatana high ba protest gi matang da khogi Kejriwal ga Rahul Gandhi na adu janatana khogi political party kharana net ki paper leak oi basigi khudong chaba lauraga lairiba ngasai gi CJP gi wangak tana tabada naha sing ji brainwash tawraga Narendra Modi si Prime Minister si namthana ba hona bani haba statement su Paojel Chaoba dum hainai ko adu still hojik sida thoi ba akoi gi leak net paper leak oi bisigi matang sida hojik mayam na pamba hairiba khoi gi education minister di resign tawgre pham thadokre Prahlad Joshi da pire adumakpu hojik si adum Arnab Goswami na thamakpa wafam da su Rahul Gandhi ngasai si thoi besi da su dum mark je chenai haidi makhoi gi khusin thaurang yawi brainwash tawba yawi su dum hairibnina hojik su Kejriwal ga kaino ga si makhoi gi la long strategy se tongan ba strategy tawba mali khole ha bese dum Arnab Goswami ne hai bese khoi dum tai sigi matang se Paojel Chaoba hadum habadi ngasai ma je sold out kaino oirabanina adum kanna banganga ibra natragana advain dum oigane habagi kaino to lebro ja kamai yengbe si matang se phagi yem da har kan diko lai ne mi je sar pa kan da ne mong tongan ma gun kra ha pe hai ko pukchen seng ba kan phadaba ngam ba lingjen leba ikai khang ba ko sum hapak pa kan se da mathang sum line sum hapak pa kan se da koi go je hai ba Mr. Republic TV gi hai tare ko Arnob sahab se bathroom gu macham no male ikai bi yelak pa timing du da line mathang sum yelak pa do ikai bi yelak pa timing de ma se toilet chang gi male ko ikai bi khang de ko ar pola pa de yaw ne ikai bi khang da mi kha le hai je ba tare but moina moi khudong sa na kai no ha ba kan si da India ke journalism gi haur ibo keno se akoi thaina gi leibo old school lai jaba tare Hindu go toriba Indian Express toriba Statesman toriba yam paza India gi liberal loiba adi ethical loiba adu gumba journalist me am lai hai jaba tare ko si gi bana kongai ni jail changi bu me am ni Manipur gi yor ni adu bu hoji gumba anouba akoi gi journalist hai jaba tare so called journalist adu makhoi gi journalism je karamba thak kumna gre ha kan sa khongman gi thak tane karamba khongman gi thak no ha kan sa mamai kai khangda bam yokhulok ba masigi laina amane ba mu yor je
adu moi kangu singsina kanana season hai kana hojiki leriba paliba government godi media haije Narendra Modi na magi got lera kana mai phamala kan is mai kora thamba kangu atari crore yo ofum ni no Yes. ana crore ofum ta gadi nang na hui go luta gadi khadi khong ta bane mapu na harpa kanda mapu gi dam to khong mai si hui ne ba ko aduna mokoi gum je taseng na hara kanda di adagi kai kangana or not adagi om kasap kana pi lai lai na moi tu hek yeng ma kana tholo pa kan si da mi dum journalist man de khoi gi thaina gi hindi film de yawa phatta bet chawan pi le ne ko adu loi ma le ko khoi gi hek yeng ma de mi je phatta man ba to adagi wangang sangang ne na ha tor kan si da tholai ba khadang thadari ba ofam khoi gi je ha ba jantar mantar da ka moi ga ngangi do hekta khoi swai da ha kan da chinmu haining re ko kamai to de moi sibu journalist oi no ha ba gi question nama mamangda oye mer kataraga jiki ano Goswami do Bombay da Mumbai gi Maharashtra government na prosecute to bugi mamang na ma pha yom nei ne tiar oh drama da hai hai mara sai aina madui photo samjin jare je camera ta wi endorse to jare ni moi gi keno hajab tare WhatsApp to gumbala am dong male ano Goswami pha re ado noi swaina tawro tweet to noi shi to wana madui photo hana gi honorable chief minister koi gi birenji bokta target khiyo male ko haidi aduna dum ta eba adi media gi aseng ma thau questioning the power or question to the power haibadu gi reverse ta maning de ne moina gari maning halaga thaubudo haina di thauina moja adu da ne wa wahema haire je moi adum mi ne moi je mi khana haine ba noi je prostitute ne prostitute I was magi hoi slang but some sort of a hoi asing mai makti nate going to wine but man implied to the kai no the khang adugumba masai on thokjara kan sida jaba kangu hajaba tare kanam kangu kana media se khoi mathul tare singa sai ga haiba accountability se kana fix to kono kan hai kan sida politicians sing the accountability fix to ngamde hujik level bureaucrats sing the problem ne ata ga judiciary ne accountability ogedabni hoi adu accountability later kan the kana watchdog ogedona kan media se watchdog ogedabne whereas bias over media ma India da leibuni na masigi leiba present government sigi huiro haijaba tare ko godi media haija tare handak se mapanda khoi phana mamang da moina ngang ma singi taling da myam ta khoi ta de ko ana Goswami ne ngang ma ta de hai tare lo decision ta de India ge se moi dum kangu sing tau kan sida one sided oi gibo kenan to kan som da India da achoba hujege hai bang sai gi farmers ki bill gi matang da to pa kan sidi kai pukale Pakistan India gi ha a Hindu Muslim gi a jokari wai atane to ising je an pet media wa na ikai bidi khangre kai na makoi da line ikai ba je ha pa ko nang hong dri hai je tare ko moi toilet changi ngai da ana sigum ba kangu je taseng na hai kan di India gi handaki khwai da gi mamai thiba BJP gi je khwai mai thiba matam sida khwai nungai je badi godi media exposed those masi mu penja bale te adi khubak se padan saw khuninge ta ga di ana Goswami lotion ge ba da gi om kasep lotion ge ba to an to am le kre ko adu me am du pull up lotion kan da wanted listen na mas mai na so ji ga ha ba moi gi sinma am ka ko ni ga na me angang sing phagi tore ana godi media ge so quite biggest expose se handak ni moi param tame adu ga India gi leiba youth ching na khara thajana ma khara lem ba du su hujik mamit pang oh media ha ba se akoi Manipur media su lem be ko akoi mak to su godi media khara lem be loina mak ti lem da su khadi yaw ma su ko ana adu gumba lady film sing India ne am ti hel atopa lady state sing na ek ta ngo pe si da khoi gi kano ye nung yon ba gi kalab ja to kangu na journalist ne thole som da ongang sang na morom phas driba haje ta ko hoi akoi ju patte ai phattaw sandra ko man haida ta chawu phattaw le ngani lai bai ju phattaw deng se ha ma round haje gare ko aduna hojik le ba akoi mye ba gi phatta ba akoi gi kai ha ta le phatta ba khadim yaw ta ne phatta ba khadu kamai to control to ga ge ha bi question wai ne mye bi no followable oi pasa pa ma kani ga nungai pa ma kani phaja pa ma kani to kani hau pa ma kani mye ba ko ge adu ta ga su hojik ki phadi phare phattadi phatte haido mi sing di with a sacrifice yaw chang da media and institution of journalism masi quite maru ba fourth pillar of democracy and high level masi is the prostitute olak pataragadi India gi hujik lai pm se masi dum tani masi major over responsibility ju godi media na tholi nga tane
and hujik moi lo sangre now is the time for digital journalists hujik naha sing na maitei oigera naga oigera any community sing sina real thagale ise this is an independent akoi gi opinion making hai tare thai ni khabar da jan no thene be ngone akoi gi letter to the editor ama khatane ba I kana adu yo pati go akoi kampe ka yo gab jante kem yo gab jante adu hujik ti mingonda freedom of expression je matam ji digital media na pi baje masi ge phal sin na bita ga di handaki godi media na phanam kana hona gita ga su phanam kana cover to no hona ta ga su individual kashu na to angang sing kha thola kan sa microphone nam para kan sa khoi isei masam sa kan sa dance masam da kan sa atu na effective way kain mayam na khang he achum baje moi de lere na sin ngang he ji aseng mani si le kang su hura mani si le kang su prostitute ne ha ba do handak khoi as clear as water adugi divide to khangre masi india gi history da le hordaba akoi gi tanjam ne haina ai smai thamjag Thank you very much. Lo shilak padai